Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umculi kaMaskandi onengoma eshisa izikhotha kulezi insuku igama lakhe okuyiMafikizolo ufuna ukwenza umlando ngengoma yakhe esihloko esithi Uyongcengonyoko. uMafikizolo ufuna ukwakha umcimbi ukuhalalisela ingoma yakhe eshisa izikhotha ngokuthi enze umcimbi eMoses Mabhida Stadium kulezi zinsuku ezizayo. Ngalo mcimbi-ke uthi iyona indlela yokubonga abalandeli bamaskandi kanye nabalandeli bakhe ngokwenza ingoma yakhe ibe seqopheleni eliphezulu futhi ijatshulelwe iwona wonke umuntu. Siyazi-ke sonke ukuthi le ngoma ibhekwe ngamehlabovu ukuthi kuhlukanisa unyaka ngayo eziteshini eziningi. Le ngoma-ke isike yadlala kwiGagasi FM kanye nakwiMetro FM. Esaziyo-ke sonke ukuthi leyo msakazi ayijwayele nje ukuthi idlale umculo kaMaskandi. Kodwa-ke le ngoma-ke bahlulekile nabo ukuthi bayizibe ngendlela emnandi ngakhona. Isanda kuqopha-ke umlando kumhlobo wenene FM ngokuthi kube yingoma yokuqala yamaskandi ukuthi idlalwe isikhathi eside kulo msakazo. Siyathemba ukuthi abantu bayogcwalisa iMoses Mabhida mhla kuyusuku lokubongela le ngoma. But anyways-ke siyivala la ivideo yanamhlanje sibeka ungqi ucomment down below nakho umbono wakho ngalolu daba. But anyways, I really hope you enjoyed ivideo yanamhlanje. If you did, make sure ukuthi uyasmasha lo like button, uphinde usmasha na lo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.